Kako napraviti video za Instagram Reel ili TikTok sa podijeljenim ekranom na više dijelova? U Resolvu je to veoma lako. Kada ste unijeli klipeve koji želite da koristite, idemo na Project Settings ovdje u ćošku i prvo ćemo da kliknemo u Use Vertical Resolution. Za Instagram najbolje je da eksportujete u HD jer će da bude kompresovano svejedno ako eksportujete u 4K. Sljedeća stvar, u Color Management pobrinite se da vam je Output Color Space Rec 709 Gamma 2.2 ili 2.4. Ako ste na Mac kompjuteru, onda izaberete Rec 709A. Po defaultu je Rec 709 Scene i to ne želite. Sada idemo na Save, idemo na Effect i Open Effect i ovdje ćemo da scrollimo na dno i izaberemo video kolaž koji ćemo da prevučemo na prvi klip. U inspektoru ovdje ćemo da promijenimo kolomu 1, row 3 ili koliko redova želite. Smanjit ćemo rounding na 0, left right margins na 0, top bottom margins na 0, horizontal i vertical spacing na 0. Ovdje ćemo da promijenimo create background u create tile. Sada ćemo da idemo na video ovdje i podesimo zoom dok nam video ne popuni ovaj prvi prozor kako treba. Možemo prevući ova dva videa jedan iznad drugog i idemo na prvi video desnim klikom i copy ili ti Ctrl+C. Sada na drugi video i opet desnim klikom i paste attributes ili prečica Alt+V. Kliknut ćemo na video attributes i možemo isključiti one koji vam ne trebaju, pogotovo ako ste radili mijenjanje brzine klipova. Sada idemo na Effects, Tiles i Active Tile ćemo promijeniti u 2. Isto ćemo da ponovimo sa trećim klipom. Alt+V, Apply, idemo opet u Effects, Tile i Active Tiles u Tile 3. Sada imamo ovaj vertikalni video sa 3 klipa jednako podijeljena. Kada smo spremni da eksportujemo, idemo u Deliver Page. Ovdje možemo da imenujemo video i odredimo folder gdje želimo da snimimo. Za format ćemo da izaberemo MP4, rezoluciju ćemo da ostavimo u HD, framerate idealno za Instagram želite 30 frame-a, ali pošto su ovi moji klipovi 24, ja ću da ostavim 24. Sljedeći dio je važno što se tiče bitrate-a, ovdje ćemo da izaberemo constant bitrate i upisat ćemo 16.000. Ovdje možete da stavite između 5.000 i 16.000 jer sve preko toga Instagram će da kompresuje i kvalitet će da se izgubi. Ostalo ćemo da ostavimo kako jest i kliknut ćemo na Add to Render Queue i možemo kliknuti na Render All. Sada imate video spreman za Instagram ili TikTok. Ne zaboravite da lajkujete video i vidimo se u sljedećem videu.